Zdravujte con dichename. Me sto co Armando Sim, tume e Visegrádsko romano magazino dujto veršesko anglonimo dichen. Sakošon le lengelenca, le slovakonca, ta le čehonca andeje kerasles. Anglonocilno filmo kaj le čehurisas, kaj so nadolmu te kavezo šokirčima puterdilas. Kate naferilaše beri, ta habena, ta tehana avna, lešin le manušen, ale con flamenco kelimo kamel te sitjol. Ek čehitsko kelimatori sitjarelle. Le Romeo televiziovo skožanajmo dikhena. Čau, moc ráda tě vidím. Ahoj. Tak moc ráda vás vítám. Jsme v Poděbradech před touhle úžasnou tančírnou na Pavlači, kterou před 5 měsíci... Před 5 měsíci teprve, no. Otevřel Eduard Zubák společně s manželkou, mimochodem mistr republiky v roku 2006 v latinskoamerických tancích, ale taky vícemistr Evropy a spousty titulů právě v těch latinskoamerických tancích, flamenku, a k tomu se dneska dostaneme. Jsme tady v té kavárně, ukaž nám, jak to tady hezky funguje. Tango kavárně, protože se u nás i tančí, no a to je vstupní hala, takže super, prosím. Tak se podíváme. Eduard Zubák je vynikající tanečník a choreograf flamenka a argentinského tanga. Také mistr republiky profesionálů v latinskoamerických tancích, vícemistr republiky v salse, finalista mistrovství České republiky 10 tanců. Samozřejmě také trenér první třídy, choreograf mnoha soutěží a mnoha českých celebrit. No a tady se nám otvírá už prostor kavárny, s naší výstavou obrazů, která se vlastně mění zhruba 1-2 měsíce. No ale co je důležité, když půjdeme teď po schodech nahoru, tak tam se otvírá to nejdůležitější, což je tančírna a prostor, multifunkční prostor pro různé kulturní akce. Jarmilo, tudy stoupáme teda nahoru přímo do tančírny, protože už za pár hodin přijdou tanečníci a tady budeme tančit na této krásné Pavlači. Tady vidíš, jenom jsem ti chtěl ukázat, tohle to jsou bodky, kterými jsem pravděpodobně vyhrál to mistrovství republiky. No. Z toho roku. A tohle jsou manželčiny? Tohle jsou manželčiny, no. A občas z nich ještě tančí, když si je zapomene doma. No a celý to je teda v konceptu, ta tančina je vlastně jako Pavlač. To je, jak no se tančí právě. venku, ne? A to je to unikátní. To je to, co se nám strašně líbí, že vlastně na Pavlači tančíme. To znamená, že je to naprosto přirozené, naprosto unikátní a já už těch tanečních sálů mám dost. Já jsem chtěl něco normálního. No ale takhle je to venku, že jo? Protože ty jsi se léta chodil a učil si se učit flamenko právě jako do Španělska, přesně do tak. Andaluzie. Teď jste byli v Turecku, v Istanbulu? Teď jsme byli v Istanbulu na tangovém festivalu 5 dní a bylo to neuvěřitelné. Pavlač tam teda neměli, ale zase to bylo geniální. No. Když se ještě vrátíme k tomu, jako k té roli toho pedagoga, člověka, který staví choreografuje, pracuje s mladými, tobě se podařilo spousty věcí jako předat, víš, že jsi jako ty předal mladým lidem, kteří se následně stali mistry republiky nebo byli úspěšní třeba ve Stardance, velký československém tanečním programu, ale taky tvůj syn, myslím, jako je takhle mega úspěšný, že odchoval si prostě spousty dalších mistrů republiky. Koho? No tak je to ten můj syn, který nedávno získal titul mistra republiky v latinskoamerických standardních tancích. A on kromě toho hraje na kytaru, že jo? No kromě toho je opravdu geniální flamenkový kytarista. Takže jsem za to strašně rád. Máme i taneční formaci, kde tančí několik párů, taky získali titul mistrů republiky. No Edo, a to se vlastně vracíš k tomu, co bylo na začátku, radost tance, ne? No jasně, to je pro mě totiž od prvopočátku to nejdůležitější. Prostě to, co tě naplňuje, to, co ti přináší radost, uspokojení, tak to prostě v tom tvém životě je to nejdůležitější a ten tanec to všechno dává. Anglaka do Birš so sas ando Visegrádsko romano
magazino pášilas od Centrálna rada Romanov v Polče lengyelitská romano organizácia. Von soker decino filmo ando lengyeli lingi organizácia ko intelektusjo láše šérészko manus vorbi pakodoke, hogy szoszkoj e románe manuseske tavelando lengyeli. Ja vęsaste pcheniałe, szarałe, ja vęsaste savre Roma androlumia ando celo sveto. Cam tu manga de pcheneu sosy romani kultura andre miri familia, sosy manga važno, sosy manga importantno. Man se klakirenes mredada, kai san rom, kai mušines de džineu romani čip. I kana manga da vase but wachi buty i but lošalisom, kai medžinaf romani čip. Soske, Doveska, že sarde kafperomenca ando Wawirtchema, sarde kafperomenca ando Myrotchem, ando Polska, manga syłacies bo mełyn carakiraw romaničip. Da vase miry kultura, da vase miry tradycja, da vasom me, da vame som romni. Važno se kajde se klakirav peskrećavoren kajone da čip de džinen. I da veske, sarjone se stikne, mełyn se klakiraves da čip. Wawir buty, se važno do vaso se kade mange meredada. Se kade mange save se romani pativ, so se romani pen. I da va me se klakirav mere čavoren. Da oeske, da va se mere familia sa unjake se kavav so se romano džipen. Save se romani kultura, save se romani tradycja. No miś to, ale kończ pchenęła pchen mange coś butedyr pałda kultura, pchen mange butedyr coś pałda tradycja. Pchenowa, romani muzyka dykhen. But szukar, but manusiaru lubinen, łaćches pe obdykhe, romanek heni benna, romani bagiga i pen. Andropolska syjamen artysty romane. Dawa syjo Krystyna Markowska, zespół Perła i bracia Sawociaciunes ansamblu but sykaweł tradycyjna gila, tradycyjną muzyka, but tradycyjno kheliben. I syłen instrumenty sawe i syś dzieciaciunes ande romano ansamblo. Syłen skrzypcy, syłen gitara, syłen akordeono i keren kokoredo muzyka. I sy bare twórcy. Ale muzyka to syjek, a so sy wawir ando kultura romani. Dawaja weła poezja. Poezja dsawy but i sy prynčkirdy ando sveto, ando lumia, i sy jamen but ważna poety save obchenen pau romeny, romano džipen, pau romani historia. Dawaja weła Stachiro Stankiewicz, dawaja weła Papusza but prynčkirdy, dawaja weła Izolda Kwiet, Teresa Mirga, ale so sy ważno, jone sare rakiren pau romani kultura, pau romendir, ale činen ande romani čip. Dava se bud ważno, kaj jame Roma de džinas de upre do vaso jone činen i da vas šukar promocija per romani kultura. Wawir i si romane artysty. Artysty save keren bud šukar sztuka. Jegda save bud prynčkirdy čaj i si Małgosia Mirgatas, save skerdzia bud pe Biennale de Venecja wystawa, bud pe prynčkirdzia Andreja Wyrtchema i bud kerdzia promocja romenge. Obchędzia pau romano džipen, pau dova syrwsys historia, ale kerdzia pe dova sykadzia save sy romane aktywistki sokeren, a sosy podważno sykadzia ciaciunodre wendy romano džipen. Anda romana televiziovo avri avel ando riporto ando slovako romano kelimasko ker. So ek intresto buti si maškarlende. I organizacija ande jek vramajle slovako net hemesa. I romane kelimasko ker ande jek mia i jašela i javardeštaj duj si kada sa ande o anglone kelimo. Palpale ande trandataj duj berš paše kaj le jek miliovo taj trin šela ezera žene dihle lengo produkciovo.
Rómske divadlo Romatan vzniklo v tom istom roku ako Slovenská republika. Keď to môžem porovnať, ten rok 1992, keď vlastne divadlo uviedlo svoju prvú premiéru s názvom Tan. Troška to tak vnímam podobne. To divadlo bolo profesionálne v roku 1992. To je moja priorita, aby ľudia boli braní ako profesionáli a aby boli za to aj patrične odmenení. Všetky začiatky, ako aj keď vznikalo divadlo, že boli ťažké pre začínajúci taký ansámbel, ktorý ešte nepoznali ako diváci alebo majorita. Veľký experiment v celom československom priestore. Áno, ale môžem povedať, že mne sa veľmi zapáčila aj tá myšlienka, že vzniklo také divadlo, a kde sme mohli prezentovať ako svoju hudbu. Predtým sa skôr ako prezentovali také slovenské ľudové piesne a proste hudba, ktorá bola taká konzumná pre tých nejaké také aj klasické ako skladbičky a tieto veci, ale toto bolo niečo iné a to ako sa mi veľmi zapáčilo. Nie že experiment, ale že to bol taký... Odvážna myšlienka. Taká myšlienka, ktorá ako sa nám zapáčila a ktorú sme chceli presadzovať. Ja som veľmi šťastný, že máme takýchto skvelých, vynikajúcich muzikantov, ktorí sú v tom veľmi doma a sú veľmi zruční a radosť ich je počúvať. Tie začiatky boli naozaj nádherné. Chodili sme po tých osadách, po dedinách a hľadali sme ľudí, teda talentovaných, aby mohli prísť do divadla. Bol to pán Šilan, pani Šilanová, pani Koptová, pán Pacanovský z Prešova, zbormajster. Čiže bola to kvalitná komisia. To sú piliere, ktoré už tvoria históriu toho divadla. Áno, presne tak. On vedel presne, pozrel na človeka, vedel, ktorý je talentovaný, čiže sem sa nedostal len tak hocikto. Viem, že vy máte za sebou aj ponuky účinkovať v zahraničí natrvalo. Niekedy okolo roku 2000 ste dokonca mali ponuku ostať v Spojených štátoch amerických. Prečo to vlastne zlyhalo? A vnímate to ako negatívum, že ste tam neostali? Bola to v podstate taká výzva, hej? Ale zase na druhú stranu všetko zlé je na niečo dobré. Možno, že keby sme tam šli a ostali v tej Amerike, náš celý ansábel, tak možno, že by tí moji kolegovia sa aj presadili v tej Amerike, hej, a to by bolo niečo krásne. Zbierali by ocenenia na tom celosvetovom fóre. No, to... A zaiste aj ekonomicky, a čo sa týka aj iných možností, by to divadlo malo väčší rozlet. Na druhej strane, tu ste doma, nie? No, na druhej strane by sme vlastne opustili našu krajinu a v podstate by bola veľká, obrovská škoda, keby to divadlo sa vytratilo a chýbalo. Takže... Pre Slovensko je to dobré, že ste ostali. Pre Slovensko je to dobré a pre Spojené štáty americké to je zlé. Čo ti ani neodporúčam? Zradila ťa tvoja dcéra. Ja som osobne rád, že som ostal tu na Slovensku. Lebo? Pretože tu tých ľudí poznám a... Tu ste doma? Tu som vlastne doma, presne tak. Že ťa to prekvapilo, že si to nečakala? Čo mi je podľa vás teda ten taký základný zdroj optimizmu, tej perspektívy, ktorú vy vnímate ako prísľub do budúcnosti? No, divadlo Romatan oslovilo cca 1 300 000 divákov, čo je... Úžasné číslo. Úžasné číslo na takéto malé divadlo, ale o to ma to teší, že takéto jediné rómske profesionálne divadlo a takéto malé divadielko dokáže na svojej ceste fungovať už 30 rokov. Dnes vidíme najmä na internete mnoho rôznych interpretov, ktorí sa hlásia k rómskej kultúre, ale predsa len sú to z veľkej časti samoukovia, ktorí sa prezentujú a sú z hľadiska akejsi odozvy diváckej úspešný. Vy ste reprezentant toho takého klasického, poctivého, muzikantského remesla. Ako vnímate túto skutočnosť, že na strane jednej je tu nesporná, historicky daná kvalita a identita, na strane druhej aj istá výzva, predovšetkým cez sociálne siete. Tieto dva svety môžu spolupracovať, alebo je to nezlučiteľné a predsa len ísť radšej tým klasickým, poctivým, muzikantským štýlom?
Technika nemôže nahradiť tých ako hráčov špeciálnych, lebo základná rómska ako taká schéma pre ten rómskú hudbu, to je neodmysliteľný cymbal, violista bráčoš, klarincista a violončelo by malo byť v takej zostave. No a ešte by som povedal, že veľmi zaujímavým ako takým prvkom v tomto zložení je aj gitara, ktorá je tiež ako taká veľmi... Ako dokonca aj historicky gitara neodmysliteľne patrí k rómskej hudbe. No ale tak nebraníme sa aj tomu, keď niektorí interpreti ako hrajú proste na tých netradičných, na tých klávesách a toto. Lenže tu je jedna vec, na ktorú si musíme ako dať pozor. Proste interpretujeme rómsku muziku, tak musím mať ako presnú štruktúru, tak, jak sa predtým ako... Aby to malo svoju identitu. Áno, kedy sa im nehodí ako jeden tón a už zmení sa celá melódia, aj ten charakter tej pesni. Takže na toto veľmi treba dávať pozor. Je veľmi dôležité vedieť prepojiť tú hudbu s činohrou, ale zároveň nerušiť divákov a podporiť tú dramatickosť na tom pódiu. Lúči sa s vami Gejza Vaňo. Čo ma veľmi teší, že na Slovensku vzniklo toto jedinečné profesionálne rómske divadlo. Ja vidím, kto som. Medikál kosom. Sika. Tak, ako vznikol tento štát. A keď to porovnám s inými štátmi, s inými kultúrami, ktoré sa presadili vo svete, tak netrvalo to len 30, 40, 50 rokov. Zoberme si kubánsku hudbu, zoberme si to preslavené španielské flamengo a rôzne írske, tie špecifické ich tance, tie sa začali ukazovať vo svete aj kultúrne, nie po 10 ročí, ale po určitých dokonca stáročí. A čo by bolo, keby sa s vami nerozlúčil aj Orchester pod vedením všetkých detá Karla Adama? Rómska kultúra v našom prípade má dobrý náskok, čo som veľmi rád a som za to vďačný. A ide veľmi, ale veľmi dobrým smerom. Po ungro la Malta con camimasco servimos osi lengo fotosi i buvtiari avri torgimo puterdas andi fuga pi Budapesta jak Hatarana vesa. Le avri torgimasco organizácia ko projekto pel bildi consile manusha lengi vorbi shai sunen sar vorbin lenca. O majoro sárpát Csaba o fotósi leszke bildi subjektívurai, tai kodokamente si kaven le csorrengo jek miyako mesuri. Palalesko di kimo, abanai bares lasho, soci fotovura bildi po ungro. Ezek a fotók, ezek nagyon személyes képek. Láthatjuk a képeken, azért a mély szegénység látható, és az átlag ember, és jellemzően a városi ember nagyon távol van ettől. Van, aki még életében nem találkozott, vagy csak hallott róla. Van egy olyan belső képe a szegénységről, azok az emberek, akik mély szegénységben élnek, azok hogyan viselkednek, hogyan élnek, hogy van egy távolságtartás, van egy félelem, és én ezt a távolságtartást és a félelmeket szeretném eloszlatni, közelebb hozni, és megmutatni azt az arcát a mély szegénységnek, ami szerintem a legnagyobb kincs. Tehát, hogy itt ugyanolyan csodálatos örömök vannak, ha nem nagyobbak. Egész családokat látok, bárhova megyek. De hogy az a családi érték, amit én ott látok, az nekem nagyon fontos. Az az összetartozás, az a vendégszeretet, ahogy engem fogadnak. Tehát, hogy én nem vizsgálom ezeket a képeket fotósként, hanem élményként. Ezek az élményeimnek a lenyomatai. És amiket én eddig láttam, azok jellemzően fekete-fehérek, és még drámaiabban próbálják ábrázolni azt a világot, amit szeretnének. Beszélgettem itt a kiállításokon fotóssal, aki fotózott ebben a témában, és azt mondta, hogy ez nem ilyen.
Ez sokkal durvább, hogy ő ezt nem tudná így fotózni, hogy ezek vidám képek, hogy ez hogy lehet. Ez pont ettől azt gondolom, hogy a hozzáállásom, a mi hozzáállásunk, az egész szeretetszolgálat hozzáállását tükröződik ezen a képen, hogy hogyan közeledünk mi az emberekhez. Pont azt az oldalát szeretném megmutatni a képeken keresztül ennek a világnak, amit nem nagyon mutat meg senki, mert lehet, hogy az nem divat, hogy örülünk meg valami jó, vagy valami szép, úgy önmagában. És engem ez érdekel. Tehát azok az értékek, amiket én ott megtapasztalok. Nincs kedvenc képem, mert mindegyik, de hogy olyan önfeledten cipeli ez a két vidám gyerek ezt a korpuszt, azzal szinte olyan, mint egy szent háromság a fejük fölött, pont ott van a nap, és hogy jó néhányszor felmerült a kérdés, hogy lopják, és hogy innen indulunk. Hogy itt van két gyönyörű, mosolygós, vidám gyerek, és ez az első kérdés. És nem általánosítok, de hogy ez többször felmerült. És akkor azt olyan jó elmesélni, hogy nem lopják, hanem a lelkésznek segítenek berendezni egy olyan templomot, aminek nincs kapuja, nincs teteje, nincs benne semmi, ezért minden alkalomra oda kell vinni azokat az eszközöket, amik azon az istentiszteleten, aminek ott szerepelnie kell. És ebben segít ez a két gyerek boldogan. A könyv az én történeteimet tartalmazza, vannak benne Csenyétéről történetek, Dél-Dunántúlról, két településről, Miskolc-Jukóvölgyből vannak történetek, ezek mindig olyan írásaim, amik ilyen személyes jellegűek, tehát, hogy saját gondolataimat is megfogalmazom benne, és így az én szememen keresztül mutatom be az ott élő embereket és az ő értékeiket. És ezekből készítek hanganyagokat, tehát ilyen hangos könyveket tulajdonképpen, és ezek meghallgathatók itt a kiállításon, illetve Spotify-on. A történetek olvasása közben kirajzolódnak családokról, emberekről, falvakról, kirajzolódik egy kép, egy olyan kép, ahogyan én látom őket. Tehát kiderülnek részletek az életükből, kiderülhetnek tulajdonságaik, de ezt mindet úgy, hogy közben a saját érzéseim is helyet kapnak benne, hogy nekem milyen találkozni ezekkel a szituációkkal. Van itt egy kis füzetke, ezt itt most a kiállítás ideje alatt lehet ezt ingyenesen elvinni. Április 8-án lesz a bemutatója egy albumnak, amit a kiállítás kibővített anyagából készítünk. Egyik írásom, aminek a történetét nagyon szeretem, a kislány, akivel Árpi találkozott a Dél-Dunántúlon, és az édesapjával rőzsét gyűjtöttek az út mellett, és találta a földbe beásva egy koronát, amit kiásott onnan, és aztán a fejére tette, és volt olyan szerencsés a fotós, meg mi is, hogy pont akkor ő ott volt, és lefotózhatta őt királylányként, és ezt a képet visszavittük neki most 3 évvel később, bekeretezve megkapta, és azóta is kapcsolatban vagyunk, és nagyon örülök az ilyen barátságoknak, amik így születnek. Tume le Visegradesco Romano magazino dikline. Nevi masa palayek shona vasa palek hate podik TV. Ashon devlesa.